mu misozi miremire ya Ethiopia, mu nzira zituje z'i Kigali kugeza ku butayu bwa Sahara no ku nyanja ya Cape Town, hari ubwiza budasanzwe bushushanya ishusho y'umugabane wa Afurika. Ariko se ni he haturuka abakobwa beza cyane muri Afurika? Ni ibihe bihugu bikunze kugarukwaho iyo tuvuga ubwiza, isuku, icyizere n'uburanga karemano? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rutangaje mu bihugu 10 bya mbere bifite abakobwa beza kurusha ibindi muri Afurika, si gusa ku maso ahubwo no ku mutima, imyitwarire n'uko bitwara mu buzima bwa buri munsi. Ibihugu ntibihatanira ubwiza gusa, bihatanira ishusho y'umunyafurikakazi w'icyitegererezo uhagarariye neza umugabane wacu ku rwego mpuzamahanga. Ntucikwe kabisa, tugiye guhera ku mwanya wa 10 tumanuka. Ntucikwe rero ureba igihugu kiri ku mwanya wa mbere. Niba uri mushya hano, kanda subscribe, ushyire like kandi utubwire mu gice cya comment cyangwa se mu bitekerezo, wowe ubona igihugu kiwanyu kiri hehe kuri uru rutonde. Mu gace k'amajyaruguru ya Afurika haturuka abakobwa bafite umwihariko ugaragara n'amaso ya buri wese, barebare bafite ibiro byeretse Imana, imisusire itangaje n'uruhu rwirabura rwererana nk'ijoro ryo mu kwezi. Aho nta handi ni muri South Sudan cyangwa se Sudani zombi. Abakobwa benshi baba mu muryango wa Dinka ndetse na Nuer. Mu myidagaduro y'isi bamwe bagiye baba ibihangange mu kumurika imideri, harimo nka Alec Wek, umunyamideri w'icyamamare waturutse muri South Sudan. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Afurika y'Epfo, igihugu gifite ubwoko bwinshi, imico myinshi, imisusire itandukanye. Niho usanga umusubirizo w'ubwiza buva ku ruhu rwera rukeye kugeza ku rwirabura rw'umwimerere. Abakobwa baha bariyitaho, bakunda imideri kandi bafite icyizere mu byo baganira, bitwara ndetse no mu marushanwa y'ubwiza. Abo twavugamo nka Bonang Mateba, Zozibin Tunes ndetse n'abandi nka Miss Universe 2019, bose n'abiwabo. Ku mwanya wa 8 dukomeza dukubita tubangura, tugeze ku mwanya wa 8. Se urakeka ari ikihe gihugu kiri ku mwanya wa 8? Ni igihugu cya Tanzania. Abakobwa b'i Tanzania bazwiho kugira igikundiro, guca bugufi n'uburanga buhindura imitima. Mu mujyi wa Dar es Salaam cyangwa Zanzibar usangamo ubwiza buhese, umuco n'ubwitonzi. Abenshi barangwa n'uruhu ruke cyane rucyatiye, amaso manini yuje urugwiro. Hari abamamaye nka Wema Sepetu ndetse na Miss Tanzania 2006 n'abandi benshi bari mu myidagaduro. Ubu tugeze mu gihugu cya sinema, fashion n'imideri ikomeye. Icyo nta kindi ni igihugu cya Nigeria, igihugu gituwe n'abakobwa bafite confidence itagira uko isa, babasha kugaragara neza, kumenya kwiyambika no kugaragaza icyizere aho bari hose. Igihugu cyaranzwe n'ibyamamare nka Agadine Darego, Miss World 2001 ndetse kugeza n'ubu abakobwa benshi bo muri Nigeria ni ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga, sinema n'imideri. Inzira z'imisozi y'Iburasirazuba zikomeje kutuganisha ku butunzi bw'umuco. N'ahandi tugeze muri Kenya, abakobwa baha bagira ubwiza buciriritse ariko butandukanye. Ni beza, bafite umuco w'isuku n'imyitwarire yuje ubupfura. Ni abakobwa benshi bagaragara mu marushanwa y'ubwiza ndetse no mu bikorwa by'imyidagaduro. Bamwe bafite imisatsi karemano, uruhu rwiza kandi barebare. Muri fashion hari ibyamamare nka Lupita Nyong'o, umunyakenyakazi waciye ibintu i Hollywood. Rero nze tumanuke
muri top 5 yacu isigaye. Tuvuye mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara tugeze mu majyaruguru ya Afurika, aho nta handi ni i Maroc. Maroc ni igihugu gifite abakobwa bafite imisusire yihariye, amaso y'ibanga, uruhu rukeye n'imiterere ya Mediterane. Abakobwa kenshi baba bavanzemo amaraso y'Abarabu, Abababa n'Abanyafurika. Uhasanga ubwiza budasa no mu bindi bice bya Afurika, bugizwe n'isuku, elegance n'imico yuje ubupfura. Dukomeza tumanuka tujya mu burengerazuba bwa Afurika, aho n'ahandi tugeze mu gihugu cya Angola. Abakobwa b'i Angola bazwiho imiterere myiza cyane, umubiri wabo urashushanya sculpture, bafite confidence n'uburyo bitwara burasesuye. Muri 2011 Leila Lopez yabaye Miss Universe, kandi kuva icyo gihe Angola yakomeje kuvugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga nk'isoko y'ubwiza. Twongeye gusubira aho ururimi rwiza n'isuku bibaha byose, aho n'ahandi tugeze mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, u Rwanda ruri kuri top 3. Abakobwa b'abanyarwandakazi bazwiho ibintu bine by'ingenzi: isuku, ubwitonzi, uburebure n'uburanga karemano. Mu mujyi wa Kigali usanga abakobwa b'umucyo kandi bafite icyubahiro mu myitwarire, nubwo badakunda kwitunganya ku mbuga nkoranyambaga. Iyo uganiriye nabo wumva ubwiza buvanzemo ubwenge. Ese ibihugu bibiri biri ku mwanya yo hasi ni ibihe? Icya kabiri ni ikihe? Icya mbere ni ikihe? Muri comment vashyira munsi mukubitire kabisa, unakora kuri subscribe. Mukomeje kubana ni Ismail JJ. Dufashe indege y'amaso tugaruke mu misozi miremire ya Afurika y'Iburasirazuba, aho n'ahandi ni mu gihugu cya Ethiopia, igihugu cy'umurage w'ikirenga. Abakobwa baho bamamaye ku isi yose kubera imisusire yihariye, uruhu rukeye rw'akayunguruzo, amaso manini n'amaguru maremare nk'abamurika imideri. Iki ni kimwe mu bihugu byohereje abakobwa benshi mu mideli mpuzamahanga. Ibiranga aba bakobwa: simplicity, elegance n'ubwiza bw'umwimerere. None se mwari mwiteze iki ku mwanya wa mbere? Somalia. Amashyi kuri Somalia. Niba hari igihugu cyagiye gitungura abantu benshi ku isi hose mu bijyanye n'ubwiza karemano, ni Somalia. Abakobwa b'Abanyasomaliya bafite ubwiza budasanzwe, uruhu rucyatiye, amaso akurura n'isura isobanutse yihariye. Ibi ni byo bihugu icumi rero byacu, abakobwa beza muri Afurika, ariko kandi irengagije ko ubwiza ari inganzo y'amaso bw'igihugu. Gifite ubwiza bwacyo, ubwiza nyabwo si isura gusa, ahubwo buba no mu mutima, imyitwarire n'icyerekezo cy'ubuzima. Ubona igihugu cy'iwanyu kiri kuri uru rutonde? Hari icyo twibagiwe? Twandikire muri comment kandi like niba ukunze video. Subscribe. Yes, ngira ngo mbashimira n'aha tunasoreje ibihugu byacu byari biyoboye ibindi muri Afurika mu kugira abakobwa beza. Nimba ubona hari icyo twibagiye wahita ukitubwira muri comment. Ciao, dukomeze tubane mu zindi ngingo zigiye zitandukanye tubagezaho kuri channel. Ciao, Imana ibarinde. Mwari muri kumwe na Ismail JJ, naho ubutaha. Thank you.